Napadasan ni Kabsat Asuncion sa napudnonagan ti may drama ita kat welcome kayo manan ngagbuya ka nagdangag iti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin makablawa mampay da Mary Rose Romero kan pamilya Romero di Tamaranao San Mariano Isabela ni Jovit Riliera from Jeddah ken Mara Sidoro. Kastimanti ko na ni Kabsat Asuncion. Dear manang biyanang, adamay sa nga anak ko iti kinabalasang sakbayan na ki asawa ak. Imbilang ti asawa kas pudno nga anak ti anak ko, kat tinulungan na ka ng padakkel kan kuana. Nga may dinakapsuten ti asawa kat lumakayan, kasla na punas alamin pinsan ti panagayat ko kan kuana. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Asuncion, adat sirsiri pa, di tatawa. Ay, ni Mari Presi adaman si Mang Peta customer nan. Kanayo na mapuno ti transient na niya. Ay, wang nga rod. Sa bali pa itay papaabangan na nga apartment iji bangir a barangay. Sa bali pa itay laundry shop na. Nagmayat ti biyag na. Kunam ata nakaasawa iti baknang. Wen ata nagagangamin day dasawa na. Isabi maknang ta nagagangag trabaho. Agduduma ti sideline na. Isu nga uray na tayan. Adamay bati na pagkwartaan ni baka na. Hay, sana all, pensyonada. Pasensya ka na. Ta nakurapayak mo't lang amay na nakiasawa ang bakal. Kurang ka kay ti diskarte Adumat ti pobre abim maknang gapu iti kinalaing dangag diskarte. Sika nga main, di maammo tagduble kayo diday. Isu nga itatalakay ka nawan na pulos ti pundar mo. Anya nga rod ngay kat adamat ngamin pinagadal ta nga anak ta. Anak ta nga? Anak ko lang ni Bina. Ta anak ko iti kinabalasang dayjay. Katimbilang kumuten nga anak ka manipon basay. Ay, bastawan karbangam kang kwana, ta syuman mo lang ni Bina. Anya? Di ka man nagbalin nga agraraman, tawan putot mo, Tomas. Ay, jak amaw na payakas ti ibang bagam ita bakit kalat mo't latangamina na nagbalbaliw ka. Ay, uray sino mo siguro nga asawa? Talaga mauma? Nang rona no saan na makabaal ti asawa? Bena, anak ko. Panawaksan ni tatang mo. Ha? Taapay mo't nanang. Nagapa kayo aya. Saan matkit day nga maumuma kang kwanan? Kanayon nga agsakit. Awan laka agrayuma. Intun kwan agangkit. Sano madamdama agulaw. Nangato pa'y tibipin ano kwa. Kat sigudan nyo nga ipaagas ananang. Tapno saan ako maro. Pagasampaylaan, kalakayan. Uragim bag nakapsutan. Sana na makabagal ngagtrabaho. Nanang. Ay, panag ko naman ako. Sinaak nga tan. No siya, jak kayat. Tanasingpot mo't ni tatang. Nagagat mo't idinapigsampay laang. Nasingpot tupay kanyak nga uray syuman naklaang. Wen angem pampanunotak nga road. Nagriga tagbali na caregiver. Imagine no maatake ti amam. Agbalin to balda daw. Kat marigata na magna. Di siyak to ti mangal alalay kang kwana. Talaga akastaan, nanang. Taagasawa kayo ka nga rod. Kan may sa, di kay ngamin ag-overthink salwada nyo ti salon at yung kinitatang. Tapno saan kayo nga agsakit. Sukir to mo dya, ma'am. Kung nakasan nga agkap-kapingam natangkan ti ulo na. Ay na, amuyo mo't aday tala ti ragsak na. Ti panagkapi na, limitaran nyo laang. Saan nyo alapdan? Ay basta. Adon, ti pakasurunak kang kwana. Itatalumakayan. Ay, unay mo't na tingawiya ka na. Sana may kikal. Unay madaytan, Tomas. Uyak ka lang uyak. Matay kan sa amatan. Saan pa'y bakit? Adu pa'y atawan ti panagbiag ka. Simple lang nga uyak na itaw. Simple nga. Kano na baybayagan dahi nga uyak mo.
Ada siguro impeksyon ni tabagimon. Ada siguro nadagsan asakit mo kasaan na maagasan. Awan, apay ayakas ta kamot Asunsyon. Puro negatibo ti ibalbalikas mo. Di ka di agkaskas ta. Ay, aging pakikakiden, isublikan ka ni inang mo. Ha? Ay, unay ka na ya. No kaano alimakay kan bimaketan. Isumat ti panang isublim kanyak iti inak. Apay aya akasta ka. Kat awan mo't maday nga aramidak kan ka. Saan ka mo't nga apaan? Basta isublikan iti inam, Tomas. Gundawayak ti mang isublikan ka iti inam ta si bibiyag pay. Tano na tayan ni nanang, awanan ati pang isublak kan ka. Apay nga isublinak. Ibagam ti rason tapno maidipinsak mo ti bagay. Managsaksakit kan, nakapsut kan. Saan ka na makatrabaho? Awan urnong mo. Dagita ti rason. Anya? Ay, jak kaya tagaywan iti masakit. Imbis nga ni-enjoy ak ti biyag kun bayat ti panagbakit ko. Agbalinak ka akirgibaran. Saanan? Una yan. Kastala ang ti kalakanakin ka ti mangisublikan yak iti inak. Ay na, basta gimpakikan ko nak Tomas. Makauman di kastoy. Apay nga yakasta ka. Kalpasan ana pagnumaran nak idi ka pigpigsaak. Kastakan. Ikulasay naklatan akas laawan anyaman na. Gapo ka na ita saan akaw na makatrabaho. Ni, damagan na pailang. Amo na magayam. Nagadong ay bagbagam. Basta gimpakikan. Tagibusan tanti amin kadata, Tomas. Day, nakapasyar kayo mga Tomas. Asunsyon. Itaman pa'y ang nakalagip kayo. Waninan, tao may kon isublit yung anak yaw. Ha? Apay nga isublime. Ay, basta isublikon. Tanay, agbababae. Anya, ay nagluko kan Tomas. Laklakayan kan. Agbabae ka pa lang. Asinaw ti babae. Di nakmat padaksen ka ni nanang Asunsyon. Madimot ti kasta nga aramid mo. No kaya't nakasinaan, sinaan naklaeng. Saan na masapaw la padaksen nakpailaeng. Basta isublikon ni Tomas iti poderyaw inang. Tanalpasan ti pagrebengak kang kwa kasasawa na. Noan niya man ti saan nyo apagkinkin na awatan. Pagsaritaan nyo ang naimbag. Sana kasta. Baybayan nyo no kasta ti kayat na nga aramidin nanang. Ala, pumanaw ka nga rodan Asunsyon. Katsapay ko mataawan to ti pagbabawiyam iti kasto nga aramida mo. No kasta. Sana pudnaw nga da babae manakaw. Saan nanang? Ni Asunsyon tinauma. Nga puta pasaray ag sakitak, nauma na mga asikaso kanyak. Ay naglukon dayjay a babae. Agasawa kayo nga roon. Rumbang lang ag tinulong kayo Agbinadang kayo itirigat kan ginawa. Wan nga rod Ngambay-bayan yawn. No di na kung kayat, san laeng. May kawa aklaeng ta biglaan mo't ni panangsina na kanyakaon. Amaw ka may ruwamak tumot laeng nanang. Tila aramidin nyo nanang. Pasit sama lati pa nagbakit yu daitan. Amangan lumakulkul laapan lati panunot yung. Ay na, idi pa'y lakayat ko sinaan jag syuman kan kanak ko. Itala na ikanak iti turud. Kasla nagmadima ngamin a panunutan. Nga itatasaanen ang makatrabaho ni tatang. Sinaan yon? Jak nga rod kayat dagaywan iti masakit. Kumapkapsut ngaminan ni Tomas. Uray ko man numatay adagos. Ngamno nga'y maatake. Katagbalin nga inutel. Di siyak taon tinakakaasay. Ay, unay kayon aya. Aywan, ag-flight akon inton umay alawas. Panawan kay tun
Ay ko, basta di ka mangliplipat, anak ko. Di kan to agliwa nga agpaw ititikwartak. Tanay, baka takon. Sana ko na makatrabaho. Uy, nanang, di kay nga rod agbambanok tapno di kay matagsakit. Wan ka di. Ag-relax lang taramidag. Agpasyar, ag-shopping, kasjay. Ag-enjoya ka bang napigsaak pay. Agananad ka matitipapanam anak ko, wan. Uy, nanang, uray da kayong agan-anad kayong mataka-na-yun. Nukasta, talaga nagsina kayon kini Pare Tomas, Mari Asunsyon? Wan mare, masuronak. Tawan pa'y apulos pundar na mag. Ngam ado matirigrigat na iti anang padal kini Bena nga anak kayo. Dua kami ang nagrigat, mare. Isan lang nga iso. Ay, manmano matikasta. Nukaano alimbakay kan bimakit kayon. Iso mati pa nang isublim iti asawa miti inana. Naimbag tas ibibiyag pa iti inana anang isubliam. Iso nga ron asinambot ko ngayon subli, mare. Ang bilibak iti puli dalakay mo. Ay, excuse me, mare. Ex-husband mo, kunam mo, ha? Ala, ex-husband no iso. Bilibak iti pulida. Nagatidog ti biyag ti puliti inana. Kas iti ina ni Pare Tomas, si bibiyag pa'y mo dagiti talo akakabsat na. Jay daduma nasurukan asang agasot ti tawanda. Nasurok mat anaynti jay daduma. Saan da pa'y ama nagsaksakit sika? Saan sa matatimawid ni Tomas kadakwada, mare? Tama nagsaksakit mo. Naanyat amom ngay. Ang mga no simple la sakit niya marikrik na naman. Ay na, santan man na pagsaritaan jay ex-husband ko, mare. Tanalpasan ti responsibilidad ko kang kuana. Sikat ti apapalak. Tauray na tayan di asawam ka dalat tayong bati na pagbiagam. Nagagangamin na di asawa man niya. Nalay nga diskarte. Dahi tama ti pagyamyamanak. Kasaan nak nga imbati anak kakaasi. Ay, kasta ako mamad. Kasla ka mo lagpinpensyon iti dakkelan niya. Mare. Nga madulat tamat ti paggastusan. Tamanang danak mat iti agdalos iti papaabangak abalay. Kan ti mga sikaso iti laundry shop ko. Sana bale ata masubot mo laang dagiti itangdan mo. Matkit di Malangarod mare. Tadapay papanak. Panawan ka dito yan. Sige lang, mare. Inang, nasa mukmut gaya man tay talon yaw. Apay, di yo pinaraupan na jay. Saanan, tasasauran nakmatay nangital kak iti talon. Iswaya kon pinakutin Sayang, sapay naglawa. Apay numulaak. Kabalampay ayat ang trabaho. Lakay ka na nako. Agi na nakakitday. Agdamot na pensyon ko apangalaan ta iti kananta anak ko. Masiguranak ngagtugtugaw diti balay. Kaya't ko awat-watan ti bagay. Kat, anya ko mati imulam. Mulaak iti laya, ta nangina ti laya ita. Layaken aba ti imulak. Kat, tagdakan ka dayta Total, bastante ti danom ijay talawn. Huwag nga raw. Sayang no saan ang mamulaan. Mulaak amin na jay. Kabaalam nga rood. Lakay kan. Di mo ipilit no di mon kabaalan anak ko. Manangdanak iti katulungak Umutangak pala ang iti panangdan kaw. Ta bayadak to na makaapitak. Bareng makatsambaak iti nangina apresyaw na nang. Ala nga roda. Sika di makamo anak ko. Papanaam kumare. Inak man nagpasyar, kumare. Kadwak dagiti gagayam ko iti FB. Agkikita kami dyan sentro. Papanan nyo ngay mare. Mapan kami itagduduma lugar. Agtur kami man.
Adalugan nga ramatan me. Pagbibingayan mi kano ti Arkilana. Umay ka, Maray. Ay saan, Mare? Tadaw orayot nga agabang iti transient ko. Da kayo latyan. Nainton maminsan sumurot kamot, Maray. Tapno makarelax ka. Agpasyar ta kidi. Gundawayan ta ti kinapigsata. Tano nakapsutan saan tanto na makapasyar. Kasto ti kayat ko pa nagbiag, Maray. Tay awan sawsawir na. Tapno makapanak iti amin na kayat ko papanan. Malangaron, labasan kan. Hello, anak ko. Hello, nanang. Ingkay tumat ikan ni tatang iti kwarta na kaasimot. Kasano nga'y kalawans ko la nagbata kwarta ko, anak ko. Nagastos ko nga may tanapang kami nagtor kadag iti gagayem ko apada kababakot. Anya? Inton maminsan, ikanyumat ni tatang iti kwarta na Saan na masapol? Ada mo pensyon ni inang na. Ada kwartada nga gina. Kaasi damot, nanang. Manumot lati pensyon ni Apong bakit ngay? Umdas ti pensyon na pagbiagda, anak ko. Manumalang kang kananda nga'y. Kat, kumusta kayo di tabalay? Mayat naragsakak, tawan konsumisyon ko, anak ko. Sana ko na may sistres, tawanan dya ama makabalay ko. Nanang. Kasto, iti tinartari gagaya ka pa nagbiag. Tawang pampanunuta ka masakit akad kadua. Masakit pala ni tatang aging gaitaya, nanang. Diyak amaw, awan damag ko kang kwanan, manipod nagsina kami. Diyak napnapan ijay. Ingkay matsarungkaran, Kumusta inyo matidang? Iti anya pa'y lagapungay. Nagsina kami nga rodan. Agkanya-kanya kami, anak ko. Anya? Nay, di kay unay gastos Agurnong kayo mat. Uray sa gabasit laang. Ay na, bakit akon? Sana na masapol day ta urnong-urnong. Ipapas ko kay di nga enjoyan ti kwarta ka. Tanon nakapsuta kaun jakon makapasyar. Iso nga ipapas ko kay di tagpaspasyar. Umadarin ti panagapit tayo, tata. Uwan nga rod baraw. Pakiur-ura yo pala ang tipordiya yo awan. Tainton makaapit tayo iti mula tayo. Uray na yunak daw titangdan yaw. Awan problema iti day tatata. Maawatan mi mag. Ray maglakit din. Tada kayo akatulungak iti panagmulak. Barang makatsamba tayo iti nangina aprisyaw. Nangina ti abay tatata. Ken uray laya. Sigurado ang makatsamba kayo. Sapay ko maabaraw. O anya nga'y Bena, kumusta tirik nam? Ay, madipay nga rod, Alma. Maulawa, kan agkakapsuta. Ala ka, amangan mo no nalipatam tinagtumar. Nagtumarak mat, friend. Ngam, ay, jak man mo. Banog ko la siguro daytoy. Panagkunak kasapulang pala ang taginan na, Bena. Ngamin no ibusor mo ti baging nagtrabaho. Ad-ada ako maro tirik-rik na No, apay mat ngamin anaadaan iti kastoy asakit. Apay, Alma. Hello, Nana. Ni Alma daytoy. Ti kadwa ni Bena dito abroad. Nay, apay asika ti na kay gamit ti cellphone danak ko, balasang ko. Ayan ni Bena, aya. Ay na, agkakapsot na. Di nakabaulan ti bagina. Ha? Apayan. Amok ngayon limod na ti sakit na kada kayo, Nana. Tadi na kayat nga agdanag kayo. Ang nasaysaya at numamuan nyo ti amin, Nana. Adda ngamin nadagsan asakit ti gayim ko. Anya? Kat agawi din iti mabiit, tadinan ka ba ulang tagtrabaho, Nana? Ay na, anak ko. Una yan ti kasto nagbambanagam. Apay ngay, kimotong kamutan. Sorry, nanang. Kaya't ko pa'y tagtrabaho. Ngam saan nakabailan ti bagi.
Saan kayo na maikan iti kwartayo? Ay na, di kagsawi ti kasta. Di kidi salon at mo ti panunutam. Agpaimbag ka, anak ko. Saan aksan nga agimbag, nanang? Ngamin, andan iti last stage ti cancer a sakit ko. Aniya. Nay, apay akasta tila nga, Mari Asunsyon. Kasla nagdagsan ti parikot mo. Ay, wang nga rod, Mare. Kasapulak ti kwarta, tanay. Awan paggatang ko iti agas ti anak ko. Ay, wan, nadamag ko ti may papankin ni Ben. Agpay so aya masakit ka, no? Ay, wan, Mare. Nakakaasi di anak ko. Nagkutong, saan pa yan na makapanganan na imbag. Ala, kasta aya. Umaya kag pakpakaasi, Mare. No da kwartam pautangan nakmampaylaan. Sige, sige. Mano ayati ka sa pulam. Ibagam tamang tedak adakos, Mare. Nautangak aminan nga amamok, Tomas. Mabaina kun nga umasidigmanan kadakwada. Iso asik hati na panunot ko nga inasitkan. Ay, simart ni Bena. Biglaan beton ti panagsakit na. Wen nga roda Jak pulos ni namnama akas jeti pagtungpalan na. Sige, ta dumagasak itayan ni Bena no madamdama. Tay nakpay singiran tay inlakok alaya. Ha, no kasta, nagmula ka iti laya. Wala. Laya, aba, ken taraw. Adapay parya. Agduduma ti mulak. Aya? Ay, nagmula kagayam. Naimbagmanta kinabailampay ti nagmula. Ay, owen. Nalakalaang dayta. Adamat matangdanan ng trabaho. May remedyo ti amay na sunsyaon. Ah, Ala, ta agrobatak biit. Ta inlakpay agsinger sa akunto sarungkaran ni Bena. Agpaimbag ka, Bena. Agpapingsa ka. Wan, tatang. Mangtedak iti paggatang mo iti agas mo, wan. Saanan, tatang? Iduli nyo kit diti kwartayo. Tadi kay pa'y naik-ikan idi adda ak ijay abroad. Di mo panunutan dayta. Awan problema iti dayta. Tatang, Nodla ka sa pulan yaw. Ibagayo lang, ta mangtedak, wan. Uray sininaan na kong ti inam. Napatag kalat ta kanyak. Taimbilang kan kaspudpud nung anak ko, Bena. pakawanan na kuma, Tomas. Asunsyon. Pakawanan na ano sininaan ka iti. Ti amok nga may nawanan ti kasapulak kang ka. Ngam baliktad mutten ti mapaspasamak ita. Si kamutten ti mangtultulong kada kami nga agina. Agsuswerti iti panagmulmulak. Iso nga ibingayan kayo mo't Nang runa kat kasapulan ni Bena ti pagpaagas na. Tomas, pangaasim. Agsubli kagaya man kada kami. Ornosan tanti amin kadataan niya. Ha? Kasapulak gayam ti kaduwak ang mga sikaso iti anak ko, Tomas. Isa pang nga asim agsublikan kada kami, wan. Ha? iti anya pa'y laga po ngagsubli ka kankwan. Kalpasan ti panangikulasay na kan ka. Pagsublian na ka. Gapo ka day tadamanan kwartam. Iswa kundi pakawan kan ka. Awan matkit din ti plano ka magisinubyan ken kuananang. Ngam ni Bena lang amin ti pampamunutag iso ti kaasyak. Mabalin mo ti tumulong. Nga oray saan kan ngagsubli jay. Nanang. Naglalaingan nan ngay day ta babae. Pinasakitan na kan. Sa ita takasapulan na titulong mo. Kundi sublikan ka. Ay, no siyak ti masurot. Oray saanan. O nanang. Naupayak mo't langan na namin pinsan ka ni Asunsyon.
Jak kayatan. Ni binalaeng ti kayat ko at tulungan. Saan nga roda nagsubli ti asawa kanya kat talaga tinakdaran na ti panangisinak idikan kwa na. Mawatak matkit di tabasol kumat. Iti sana nagbayag pimusay ti anak ko tadinan nalabanan ti sakit akimpet kan kwa na. Nagsakit ti panangpanaw ti anak ko kanyak ngam ingkarigatak nga inaklon. Kat ita dumatan ti marikna ka na sakit iti bagik kat nagrigat gayam ti awan kadkadwana nang runa no da sakit amarikna. Alakastan ti gayam mo Asunsyon. Ala gagayam ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Hello! Naimbag nga orasyo papagayam. Dahito iti gayam yun ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Itagundaway, sagutan da kayo iti talo nga episode ti drama ama ng biyanang. Ngamsakbay na, alaag man da iti agundaway nga agyaman kada kayo, iti kanayo nakadayo amang tartarabay. Dito YouTube channel tayo, kan kadagiti amin nga uploads tayo. Kat kasi ti kanayon ko nga ibaga, noan yaman ti pagkurkurangan kan pagsubsobraan may, da kayo lakuman ti makamo ang mga awat kan mang pumpun no. Agyaman kami. Intay nga ro dandanggan ti talo nga episode, a drama amanang biyana. Ti pakasaritaan ngayon tayo drama ita, kat naggapo kanipagayam tayo naglingad itinagan Goria. Kastoy man ti kunana, dir manang biyanang, naimot ti asawak ani tume, kat dayta ti padramak kan kaita. Nagagat ngagmula-mula ti asawak, na diskarte iti biyag, ngam naimot. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Hoy! Hoy! Nagko na mga lakay ti kalamansi di taparagan! Ay, pumanaw ka nita! Hoy! Aseno man te, pukpukawam ditan, tume. Ay, dayjay nga ubing nga! Pidutan na kayo din nagiti agragrag a kalamansay! Ay na, di kalabaybayan dita. Tanaragrag may, sayang mutlaan. Ay, sana sayang! Tay naktupidutan no madamdama tay lakaw! Ha! Agtatakaw na kitang obay! Baybayan ngamin na kiti dadakkel na kay! Aganak-anak na, kalpasan na, di na may soroy na tinasayata sorsoraw! Ala, ustawn. Umanay man la, pagpupututa mong dayta. Nagbasit abanag. Umay kakideng, tamangantan. Nakagao ako. Hey, ala ka nga ala iti sidain, Gurya. Magibati ka mo iti sidain tayo tunal daw ah. Hey, Ha? kay ti jak kayat king kakay. Tadi mo ang ti aginaw. Ti kayat mo gamin kay golpem nga ibusain. Saan nagaputan dakit? Alay, banat. Ay, saan nakasta ah? Unay ka maten, basit malakan kanak. Basit nga. Ay, nagaduntubay. Ay, agdayit ka, tanaglukmag kan. Gusto laag matoy pamagik, katamtaman. Ay, nalukmag daytan. Siya ka, ti katamtaman. Katamtaman dayta. Kasla iskiliton tabagay. Tanagbasit matikam kanaw. Ay, kasto, ito apamagay. Mala, kalubam kidain da kita taraon. Tapno da pangaldawan ta, no madamdama. Nagloko kan, jak pela na nalpas adangan. Sige, ta kalubak na gito yan. Tapno saan na may baw? Hello, Auntie Gloria. Ha, mayet. Agmano ak, anti. Kaasya na kati Diyos, inso baro. Ala, sumra kayo. Naimbag man ta nakapasyar kayo. Umay kami man agbakasyon, Auntie. Makauma mo ti agnad iji syudad.
Iso nga umay kami man met lumangab iti presko nga angin dito'y probinsya. Ay ketun no kasta, nagbakasyon kayo iti trabaho yaw. Wen anti, nakalib kami nga agasawa. Kasta aya. Agina na kayo ta, agpaalak itinyog kini Uncle yaw. Ta uminom kayo iti tubog kinyaw. Ay na, nagsaya atan anti. Nagko na nga ipadawat mo ti bunga tinyaw. Mano atawin ngay nururay kong agbunga. Ipadawat mo lang, Gurya. Ay, unay kan aya. Nagado ti bunga tinyog. Uray duwalaeng ta, imbaga mat nga road. Ay, saan? Nangina tinyaw. Ipadawat mo kay Dain. Unay madada nga kinaimot mo, tumay. Uray bayad ako no isaw. Sino launay na kita tataway Takas talaunay ti panang bisitang kanakwada. Kaanakam lang. Ngam ko ng madlan prinsesa kan prinsipidan. Umay dangarod mat umilew. Bisitaan da tamat Kundi bisita da, awan mo't isang pweda. Ha? Tangiwat mo. Ay, paano mamidahay ti danom? Pangirarit na kita. Tumay. Pasensya kayon, kaanakan. Naganos pa'y magayam ti bunga tinyog. Pasensya kayon Okay lang anti, awan problema. Di upilitin apurusan ta sayang. Uwan nga road. Ayan gayam ni Uncle Tommy, antay. Ay na, ada di talikod ti balay. Adar aramidan na. Sige, inakman kita ayon, antay. Panawan kayo pa dito eh. Sige, mapankalaeng inso. Kumusta kayo, Uncle? Mayat Umay kami man nagbakasyon. Umay da kay mamut iliwan, Uncle. Uncle. Adumod ka, titarakan nyo amano ka. Word, gamla ko na kita. Saan napadawat? Manungay ti may sa piraso, Uncle. Ta, gumatangak tuman no agawid kamay. Ay, depende ati kadakkel na. Naimastag sida itinitib amanok, Uncle. Ay, word, naimas na talaga. Mang tiliw tayon sa tamang parti tayo, Uncle. Ay, saan napadawat na kita? Lakaw na kita. Uwan, Uncle. Uray, bayadak ano ka? Ay, wala, sanay. Nagrigatang mata tinartarakan na kita. Insaw, awan, tilibritan. Nagloko kan? Apay nga pinabayadam ti manok nga pinarti ni Insaw. Kay, alangan alibray. Umay dala nga roda nagpabisitan. Nagalas at talaga ti ugalim alaklakayan. Di ka laagbain iti kasdangar aramidem. Ay, awan tirumbang nga ibain ko. Sa anak nga agtatakaw. Sublim ti imbayad na. Ha? Apay ko mga isublay. Nagngina ti manok ita, Gurya. Pangbisitam kumamit kadakwada Umayda ka nga ron mat iliwan. Ay, adulamay. Umay da magirarit ko nam kidi Mala, hindi kita aglutom ni tinapaw. Di mo manin adwan ti lutom Basit lang ti lutom. Tapno saan na maibos adagos ti bagas. Anti, ay anti asin kan man ti kayo. Da kamin kaniinso ti mangluto iti sidaan tayo. Nay, ayan dagitay asin kas kadamanti ka ngay. Awam mat dito yan. Pangikikan nyo ay anti. Dito'y laang mati ayan dagiti asin. Kas kadamanti ka. Amangan no nalipatan nyo tinangikan nyo. Awam mat dito yan. Pati tay asukar kan kape. Awam mat dito yan. Ala, sana bali anti. Inak la gumatangon di ta store. Siya kon, balasang ko. Sige nga rod anti. Adto'y ti igatang yo. Ay, saanin? Siya kon. Ada paggatang ko, balasang ko. Ay na. Ay na, anak. Unay madagiti ako tunin, aya. Apay ay, di ka makaid na. Ay na, makaturturog akong Gurya. Kumanuti ka. Nagadungaro ti kuton dito idata, tumi. Nagapon nga tadagiti ako tun, aya. Ha? Makutkuton tamatay. Anya? Mabiit man laang ta kita ti paggapgapuan dagiti ako ton. Ha! Agam magayam ti sapsapulak nga sukad dito sirok ti kama. Kanda giti asin. Aglalawak din dito eh. Wan! Indulin ko nita. Taibusin mo dagiti sa ngailim. Anya? Grabe kan tumay. Nalabos a kinaimot daytan. Ay, sana ka naimot. Nainot lang. Mangirarit na kita, bisita. Ay, di mo irwar na kita.
Tapno gumatang da, iti usarin da. Ani? Di da kay jagbay na. Umay dagpabisita. Umay da bagiraray. Kat nagrigat ti biyag dito yung lugar tayaw. Jak amo ka? Mangibabay ti kasta nga ramid mo. Amom, tumay. No naimot ka, narigat asumangbay ti grasya king ka. Ngam no naparabor ka, ad-ado ti bendisyon nga umay king ka. Oho! Adula amin da ita. Amom gorya. May mayat tinainot. Tanudumtang tirigat. Di kan tumawanan. Kinaimot mo nga rutyar aramidem. Saan a kinainot? May na. Isumod lang isaw. Maibagay launay king katinagan mo at tumay. Baliktadam ti tumay. Agbalin nga imot. Tumay nga imot. Ay, excuse! Tana po ti kaldero. Ay, gamkaw! Excuse! Ni. Apay nga inulog mo dito si Litit. Linutom asidaan. Wen, tadito'y tamangan. Agluto na matiti si Danda. Ay, nakita te. Anya kameteng. Nagalas di kastangar aramidem. Ikakidyalaan ng tayin na po'y. Kan mangalakan iti plataw. Tamangantan. Ibagam iti kaanakam. Tagluto da iti kanenda. Mayet, pasensyaan yun no, anyaman ti madmadlawin no. Makitkita yung nga ugali ni Uncle Yu at Tomei. Awan problema iti daytanti. Siyak ti mababain, kapo iti naramid ni Uncle Yu. Amok anadlaw yu ti kinaimot na. Ay na, di da kami pagdanagan anti. Maawatan mi ni Uncle. Anya kayo matyangas asaw. Nagrarawat kayo. Awan lang ano ng tararabidin nyo dito'y balay. Nagrarawat kayo bay. Ay, just kay salay! Ni, agong ungot mo ni Uncle. Kwa. Kasta na nga raw. Kaapa na ultimo dingwan. Awan pa'y serbiyo nga asaw. Uri, agisangpad kayo lang kumamat iti mano panyaw. Awan may. Simbagpad kayo dito'y balay nga iba-iba. Wano saka-saka. Hey! Ala, umaykan kaanakan. Mapantay ijay likod ti balay ta. Naparpariir ti angin ijay. Agawid kami, ante, uncle. Agyaman kami iti panang pasangbayo kada kami dito balayaw. Iyaman pa yapaw. Apay, nauma kayon insyaw. Mayet. Saan anti? Nga magtrabaho kami. Naibusan ti bakasyon mi. Ken wen gayam, uncle, ante. Ikanda kayo iti kwartayaw. Adtoy. Ay na, saanin? Saan kami matngag daw dawat? Ay, yagmo, insaw. No saan nakayak dan tiyaw nga awatan. Siyak ti mangala. Tumay! Awan kiti babain mo Kalpasan ti inaramid mo. Alis to ka nga da mangawat itintid da kwarta. Ay, nagorya. No agbain-bain ka. Agbisin ka. Suruwam ka day ti agalibtak no may papan iti kwarta. Ne, adda tao. Inkalukatan tiri daw. Tamang ano nagsublay dagiti kaanakam. Amang ano dapay itid da. Ay nanti gurya. Umaya makiturog dito balay. At umaya kagpalami. Siti ulaw. Katuna, samanta, kaanakan. Ngam amuda na ng kantatang mau nga may kaditaw. Wang nanti gurya. Nagpakada? Nagapa kami nga minitigapsat kaw. Ang mga numalawanak, isopin manawag iji balay may. Sige, umay kalata diti balay, kaanakan. Apay nga daka si kasamanta, asam samantong. Alamat niyang kat. Sanak matasamsamantong Umay payla ka no makiturog, ta nagapada iti kabsat na lakay. Unang kal, siyak taglutaw, aginaw, aglama ka naglinis. Nagagutak ngaglinis ang kal. Linisak pa'y ata namurang nga gungyaw no kaya iyaw. Kanda kita namurang nga kukuyaw, dalusak da kita. Awan insang patmaw. Awan ang kal. Ngamsa na balita nagagutak mat. Ikarok ti kanag. Aramida kami nga iparamid yung kanyak. Sige nga raw. Mapantay jay talon. Agparaspas ka jay tambak, samanta. Ay, lakay. Saan atila ipaparamid mo kini Samantha?
Ay, tapno da Serbina, makiturog dito'y balay. Iswa pagtrabahuin ta. Adaw, iti ka na, samanta. Ha? Anya mo to'y pasidam kanyak ngay manggal, may? Ulo tituyo to'y sidak. Upat nga ulo tituyaw. Ha? Nabambano ka nagtrabaho? Kastulaan ti sidak? Nagbasit paitin na po ikaw? Ha? No, di mo kaya't saan lang, samanta. Nagsaor ka ngalakayan? Karnita sidam ngam, ulot tuyo kanyak. Uray, tasamsamantong kamot lang. Uray si itpay kidiak at si Dama. Diyak kaya atan di mangan? Saan di saan? Uy, antay. Anya da ito nakabutilya di tao. Ay sus, di mo pakibiyangan dayta ta sa bidong dayta. Pag-spray iti mula, pagpatay iti igos. Ay? Sige nga raw, antay. Inak isublay, iti nangalaa. Samanta. Ayan ti kapit ngay. Darasam Umayan, angkol. Ay, nagbayag ka mo nga gunggunayan. Samsaman ka lang paisaw. Wine! Antunga? Di takay man langay. Ay, samsaman. Sa tao. Ay, anda ikaw. Nagsakit tiyan ko, Gurya. Matayaksan. Ha? Anyat mapaspasamak king kanto, may. Ha? Aglaputan mo tangiwat mo. Apa yan to, may? Ay na. Samanta! Umay ka man! Kastatirong magkatuan, antay. Ha? Apay! Samanta! Inikatitis pinangam ba silang man? Anya! Ay na! Apay nga Samanta! Basol na, antay. Kanayon na mga min ngay bagasa. Tungak! Kano pa kananak? Ulo tuyo ti kanayon ngay pasida na kanyak. Isuabi na. Anya! Ala, tulungan na! Ipanta di ospital na uncle mo! Entaray mi nga rod dasawa ki ja ospital. Kat agyaman ako na iti Diyos tanay ispal ni Tommy. Saan may matan nga indarom ti kanakak tadakat nga rod diferensya ti panunot na. Nadidigran sa ti asawak, tamanipod na pasamak ti kasjay kan kwa na saanan ang nagimimot pay. Alakastan, to'y pagaya mo, Goria. Bueno, papagayam, di tamanan, tinagpatinggaan ti maisa pa kasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, iti kanayon ngayon kay panagdangag, iti drama tayo ang Manang Biyanak. Diyos tagnina, kada tayo amin. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo manani drama itaket. Naggapog ni pagayam tayo asanyata. Wano naglingad itinaga na sanyata. Kasto iti kunana. Dear Manang Biyanang. Adda kabsat ti amak abaak abalasang. May sabala iti pagnanadan may. Iti family house datatang ko. Iso akap balay mitibakat abalasang nga ikit ko. Sana maawatan ti ugali ti baak nga ikit ko. Tanudad duma nasingpat. Ngam no maminsan natangsip. Nulabsan tag sarita. Kasla adda bagbagtit na. Tada tay tiyempo nga gungungat nga wamot gapuna. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Sanyata, apay asino man tinagusar iti sabaw? Ni, anya sabon antay? Kitay, batso ka? Nagdugyaw, kabubuaw. Diyak mo ante, tasabali mo ti sabon ko. Sigurado ka? Wan ante. Nitatang mo nga ron ano kasta?
Nagdugyot mo't dadya nga mamon. Di na amo adalusan ti batsok, numalpas na nga usaran. Ay, sa anak pa nagdigdigaws. Nagdiram usak lang, ititalungal daw. Kate, anyat kayat yung asawon ngay. Siya, ti akin urmaut, iti na imalamal iti batsok. Tapno ibagak kada kayo. Isak! Ha? Kaya ka ba, guys? Kate Wine! Isuasan asyak ti papasulin yaw. Ay, naalala, husto daytan. Umdas tuman na pagapaan yung agkabagis daytan. Ala, gumatangak to ni ti sabali abat soap. Sukatan tayo ti sabon. Naimbag nga oras mo, sanyata. Ni, si ka magayam gari. Sumrag ka ah. Agyaman na, sanyata. Umay ka. Aw. Di yun isira dari daw. Apang isira yaw. Tapnaw, awan makakita kada kayong agsarita. Tapno maarami duty kay kayat yaw. Ha? Ala, pasensya amon ti ikit ko gari. Agtugaw kan. Agyaman na, sanyata. Imayak. Taumay ko manin amwen, no adamot lang namakin ka, sanyata. Kunamit lang ka ba ulandan kaya pamilya? Ay, awan lat amukaw. Daytan tuman na daw-dawat iti kwarta kinitatang nang tiyan mo nang aramidan. No ang pamilya. Adang samot kap-apa ni Antim, sanyata. Ay, tinasaya at umay ka. Mapantay di balkon. Tay di man lati pagsaritaan tan. At dapay kwartam, sanyata. At dapay matatang. Ibagam, no kasapulam ti kwarta. Takal alak ti pensyon ka. Agidolin ka mat, iti pensyon mo kabagis tutoy. San apuro intod. Ha? Katsi ka mat, san yata. Agtrabaho ka, tapno ada kwartam. Di ka mang namnamalatan, itid ni tatang mo king ka. Si kakit di kumatimang tid iti kwarta na ah. Wananti. Adan trabaho. Iso na lang tayo may alawas pa amang rugiak. Nasaya at mat. Rumbeng lang agtrabaho ka. Nang runakit sumayat kan. Di talag papaaram ti kukwang. Madamdama, agsikog kan abalasang. Sige. Inak pagayam isa lapay tili na baak. Panawan kayo pay. Layla, kabagay. Saan kumamot akas na ti panagsasao, medya ka anakam. Tama nga numasaer. Isakit mo ah, taanak mo kit nga raw. Madamdama, gumura di ka anakam kin ka. Ay, awan na sakit abakrang ko nga oray gurandak amin nga tao. Bibiyang ko kuma. Apay ay akas na ka. Kasla karurod mo amin na tao, kabagay. Kasanaw, awan pa'y nasaya at nga rami dagitipada at tao. Dayta nga anak mo, sumara itay. No adamang sarungkar alalaki king kuwana. Kaslan na silyanan di upod na. Saanan ang makatal na. Saan mo takas ta ni sanyata ah? Saan nga? Anak mo nga men, iso nga isakit mo. Ngam uray po utam ti kunak. Aganak to abalasang di anak mo. Gapo iti kinaampang na. Anya? Kinapudno na tatang. Laplap dakla ang tibagik amang sumbat ka ni auntie. Tay pagpagapok iti panagantimi. Dakkel na tati respeto kan kwa na tatang. Ala, paspasin siya amaw ni Antay. Gagangay siguro iti bakit abalasang. Nalakang agong ungay. Uray kumaano ada panggapuan ng agungat. Ngam saan? Tabiglalatan ng agungungat no kwa. Ay, uwad nga raw. Kasjay siguro ti baak. Bakit abalasang? Ay na, uray bakit ang abalasang. Tanaragsaka. Ha? Happy ak nga uray awan asawa. Nangag na ti imbagayo tatang. Bay ang mamanggag na. Agpaiso mo na bakit abalasang? Umaya man ang sanyata. Tumaya man ang nag-aaral. Sige, agtugaw ka amboy. Agyaman na ka. Pasensya na narabyan ang imay, sanyata. Ninik, apay ngay. Inigdam na mo ti silaw ang sanyata. Ante, di yu idipon ti silaw ah. Nagastarte kuryente. Nagpaarong kayo. Aldaw, saan arabi eh. Ha? Kanalawlawag. Maturuki din. Ni, unay mo't ni antin. Apay ayakas na dahi tanganting, sanyata. Tunggal lumayak, ang pupulang. Kasla di nakatiyo may ikaw. Saan lasi ka ti ikaskasta na amboy? Pati dagiti kakadwam amang sasarungkar kanya. Una yung ngay. Nagsip nga ito. Kasano makita tinapinda sa rupang may lukas tayo.
Unay mo dati. Mabit lang tayon ko ti silaw amboy Di mo isilaw dayta. Sayang ti kuryente ko na. Di dak pagpuntutan. Saan ada kayo ti agbaybayan iti silaw? Apay, sino ay tagbaybayat iti kurintiyo? Sanyata? Da kami kan ni tatang Maglagayam! Kutsay pari ng tinay. At dan sa mabagbag tinantay. Shh, tangiwat mo. Baka mangag na ka. Kiti sumay. At dan sa mga min bulan-bulanin na. Uray ba akak? Wano ba kita kabalasya? Tanaragsakak iti kastaw yabiyak ko. Uray awan asawa. At least, happy up. Nay, ang kakanatan ti bagbagana. Sanyata? Bagti at talaga to. Tinasaya at baliwam tulaangan di sumarungkar amboy. Saan nataasar dengan apang panggagan ni Auntie Layla aging gadi kaagawin. Nyamot tay. Nagadayo pa ti pinagnangay mayo. Tanda ni 2 oras ti pinagnag. Agawit ang bulagaya madaraos. Pasensya kan amboy Narabian ka mga aming ngaimay. Ilipas ko pa yung amin tinagsibog iti karding kaw. Pinmay sa talaga amot arabiti pa ng sarong kariti balasang. San aya? Wen, ngam ni nga rod anti ti problema. Iso pasensya kan amboy. Sige nga rod Sanyata? Ibaga mamait kadagiti lalaki amang sarsarukar kin ka. Sanyata. Tasan atila pag-isisbwanda. Nagangsyag di ta parangan. Ay, kasta ay ante. Nagangsyag iti parangan. Agpasikat kamat unay nga main. Uray sa anda sa nga umay agaram. Kat ay ayabam ida. Pilpilitam ida nga umay. Tapno makunalang adda agaram kin ka. Ni, sana pud no day tante. Aho, de ka man. Style mo mait nga babae. Pasikat. Ay, anyan. Ay, apo. Ikanak ko maapay iti atiddo ga pasensya. Tapno jak matutupan ti ikit ko. Aho! Naggasat kit di day di a babae Taadalatan ng itakder king kuana. Uray kabitira. Nay, asino man ti kaapa maun ka ba guys? Awan ti kaapak. Kasurong kulaang. Asino aya? Day tagarampingat nga karuba Day ta sa rampiang akabitira. Nakalaslas-tog. Gaputa ada nang ikasarking kuana. Nakalaslas-tugan. Agyaman kay dia. Taadalatan ng seryoso king kuana. Apay aya? Anya tinaramid na kin kaya ka ba guys? Naglastog nga raw. No lumabas, kaslawan tao malabsan na. Lumabas akpay, di na pa'y kunamay. Masuronak. Anya? Di na kasiguro nakita ka ba guys? Ay, nakita nak. Imposible Nagdadakal na gini kakaslabigao mata na. Di nakitaan. Malaala. Sana tila pagpupudutan. May stress ka lain. Ay, uray kastoy abakak. Uray kastoy abakita kabalasang. Tanadalusa. At least, naaywanak ti kinabirhin ko. Nasinawak latta nga uray bakita ko. Uray awan nubyaw, wino asawa. Tanaragsakak iti kasti abyak ko. Happy ak! Kahit kasta nga rod ti hapay. Kanayon nga agmuryaw, kanagungay. Ti makuna na ragsak, wino hapay. Kitay awan kagurgura na, wino kapapa na, kabagay. Masuronak nga rin kadagita babae. Gaputa da nubyugan asawa da. Ipalastog damitan. Kasla paapalan da, tikunada. Ay, panunot mo laang dayta, kabagay. Ay saan? Mabasak ti panunot, ti tunggal tao. Amok nga uyawan da. Gapu iti kinaba ako. Jaklapalan da kita tatao. At least, matayak anasinaw. Ngam isuda ngay. Matay da asi babasaw. Pwe! Kabagay. Problema mo na dyan ikinasan nyata, Uncle Karting. Tunggal pasyarik, sumanaw. Nalingag pangag. Guyong jo. Asino nga ikid na? Ni Layla? Unangkal. Gay agkras kanya kiday. Ay, wang. Iksmun sa mo na dyan, kal. Wag, dual daw lang ang naging GF ko na dyan. Anya? San wag sa sao? Kunang madla na sino asanta? Kasla sino a birhen? Oh, berhin nga. No kasta? Saan man nga akin dadalos na iya babae? Tambok ti kinatao na. Kuno na ganun tinagbalin na beef na. Ngam sininaan na ba? Anya? Apay nga rin na magsasao, kasla kadalusan. Mulong samay. Oh, pat-pat yung bay.
Siya ti makapanagnag kunak lang arudayn, amboy. Siguro, no armag na jay, aklo na nakadagaws. Ha? Dama asawa mangkal. Armam kiiday. Agad, tistingag lang ah. Yak mo't serious wine. Agpinos tata, amboy, kanakan. No at danubyo na jay, sana ngagpupuno. Anya? Isong agpupuno na jay, tabakit apalasang. Ngam no at danubyo na. Ay, sumingpit ah. Taddanton inspirasyon na kanakan. Kaya't mau, tapadasag nga armay, amboy. Ha? Intun mamon ni antay. Narigat ti maong tanangkal. Ay da, siyak ti makamaw amboy. Agpinos tata, aklo na nakadagos na jay. Ang mga peke din o kawiwitan nakadagos Nga ta? Ay sos, win ko naklangarunain. Sige, agpinos tata. May saboryas. Mayat ka, amboy. Ha? Sige, angkal. Apay nga inayaban nak dito waiting shed, karding. Rabiin. Umayak agaram, Layla. Win ko na mong dadatan. Ha? Ala, apay nga arman nak. Kit adan asawam. Yak kayatin na yan. Sika, ti kayat kumanay. Sinak ni bakit ka, taaklo na na. Ha? Sigurado ka? Win, wanya. Win ko na mong dadatan. Mayat ka, Layla. Kuha. Uwanin karding. Yes! Adan Boreas ka! Buryas na! Ay! Wah! Unak! Adan ton Boreas ka! Agtarakinak to ni ti Boreas. Ta pagkasaranta no mabalwa. Anya? Asino akardeng? Anak kau? Ni Tata Karding ang ulitag ni Amboy nga agar-aram kanya. Nobyo ka no ni auntie. Anya? Ay naglokaw. Apay ngay. Kit ada asawa ni Kardeng. Ay na, bagbagaan nyo ni auntie, Tatang. Wan, takasaritak tuman. Di ulapdan ti pagragsakak. Apay, biyag yu ti biyag kaw. Wan ngam kasanaw numaamuan ti asawa ni Kardeng dar aramidin nyo iti asawa na. Agbasbasol ka iti kastangar aramidam. Uray agbasbasula. Tadi numinggo akmet amakimismisa. Kaya't asawan day ta. Uray agbasulak. Taadda time ko amapan agpakawan iti nagbasulak. Anya? Okay ka nulaan ti agbasol. Basta akidaw ka iti pamakawan iti apaw kabagais. Anya? Nagkunamit kin ka? Ni Karding. Gyaman ak tinaklon nakmadlangay sa nyata. Kidawag ko mga rudan di pa nagkasaratan. Ha? Ay kat pagsasaritaan tayo na kada, Tatang. Sige, dumanon kami nga rudan sa nyata. Ibagak ka na iti dadakkel ka. Kahit nalawag nga rudan ti saritaan. Okay kada tayo amin ti pizza ken bulan ti kasaryo adwa. Amboy, sa nyata. Wan, Tatang. Wintatan? Ahaw, no siya. Uray sa anak ang maikasal. Tanaragsakak iti boyfriend ko nga uray ada asawa na. Nay, kanya't sasawam di ta ka ba guys? Masurunak nga may. Takasla paapalandak. Gaputa kasar kayaw. Paapalandak ti kunayaw. Ni, saan da kayo matapapaapalan, auntie? Ahaw, agin di kayo pailaan. Amok papaapalandak. Taada mangikasar king ka. Idinto ta siya. Dinak mabalin nga ikasar ni Kardeng. Taada nga rod asawa na. Ngamuray, tanagsinadan. Naragsakak latta, tatles. Adala ta mga ayat kanya. Nga uray sa anak ang maikasar tinubyo. I am happy latta. Mala, inka ituloy yan, dar aramida, medyo kusina. Tamangan tayon. Awan mang papaapalkin ka, kabagay. Sinakaw ni Layla. Tadamot Boreas ka kanakan. Anya, kasanon nga ni Nana Layla, angkay. Ay makamumot na. Kun may sa, naamwanan niyan time. Inapa-apa ini kalman. Isuasar da nga ako na ito nga aramidag amboy. Ay, ala, angkay. Kasarita yon na imbaga ni Nana Layla. Tamangan no niya teramidin na. Day, kanya't sang-sangitam ka ba, guys? Awan, di na kasasigan. Tama nga no, makadurabak iti subsab. Apay aya. Kanya't problema. Day jaya Karding
Sa lawahan. Ah, Ina pala ni Bakita. Sininaanak matin. rumbang laan. Tikas dyan ngay naramid na, kabagay. Nga bang, sana may parbang tararamidin niyo. Mala, agsagana kakiday. Tanay, intong bigatan, ti kasardasan nyata kinambaw. Jak dumaray, pumanawak. Ha, papanam ngay. Basta pumanawak. Agawin na kanya lugar na ginidadakil na. Inak tarimaanan ti basit akal kalapawin jay. Tainjay akaw niyang naayt. Apay ngay. Awan mo't mang papapanaw kin ka dito. Ay, kasarpay mo't ti kanakam. Wain kasar na. Ngam amaw apaapalan dan tuman ti taon. Maditirik na ka mapapaapalan. Iso pumanawak lagay. Naimbag iti papanak. Tawan manguyaw kanyak. Awan manguyaw iti kinabakaw. Ken awan mang papaapal kanyak. Anya. Pimanaw nga road ticket ko kat manipod din sana na nagsubli ti family house da kada tatang. Nagkasar kami nga road kanya amboy. Kat ita at danupat nga nakme. Pasaray sa rungkaran mimet ni Auntie Laila. Tag may sakit nga rodan nga agbibiyag. Kat uray kasano ti panangawis me nga agsublin iti balay me dinan kayat apulos. Alakastan, to'y pagayam mo, sanyata. Bueno, papagayam. Di tamanan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam tayo asanyata. Dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! And your nose, pare ti script, ni Jaina Almoite. Agiyaman kami unay, iti kanayon ngayon kay panagdangdangag, papagayam miida. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket naggapo ken ni pagayam tayo ang naglingad itinagan a punggok. Kastoy man ti kunana. Dir manang biyanang. Idinatay ti apong ti asawak, ado ti kaugalyan dagiti nakay kamangak, apakakatawaan ken pakasurunak. Ngam kapilitan mo't nga rod ngagtong palak, tay pagpagapok iti asawak. Ngam iti dayta nakita kadakwada, na ikanak iti idea, amang gundaway, iti mismo, wano kadag iti mismo, akatuganga. Rugyak nga rudan, ti agsalaysay. Punggok, lakay, mapan ka kano iti abay ti lungon day di apong. Ha? Apay aya, Marina? Ay ayaban na kaninanang. Ingka itayan. Tapno di daman agungatan. Apay kano aya? Ingka kano agsangit. Kalkalpas kulaan agsangit. Anya kumagsangita ngay. Basta mapankan. Di mon urayan nga agungat man ang dananang kantatang kan ka. Darasam. Ala, wunay. Mala, agsangit ka punggaw. Jak pa'y nakita ti panagsangit mo manipod na tayo ni inang kaw. Ha? Kit nagsangit ang may namin sang aldaw, nanang. Ay kaulita ma. Tapno maragsakan niya pong yaw. Iparik na yo mo da amaladingitan kayo iti ipapanaw na. Anya? Apay masapol pa ilaya na ito, nanang. Kit nagsangit ang aruday. Jak nga rod nakita. Ulita ma. Alala, agsangit kan. Tilay paparamid yung mga nanang. San mo takas talaga itidadakgal ko, hindi na tayo niya apong may. Sumanaw ka pa lang, ponggok. Agtungpal ka kiden. Ita lang, matapagsangitan da ka. Sa bali di kaugalyan yo, sa bali mat ka da kamay. Masapula sumurot ka iti kaugalyan may. Tanay kamkamang ka lang. Ay, sapay jak makasangit ita, nanang. Basta pilitam. Mala, pumanawak tapno makakonsentrate ka. Inakagtugaw. Jaski, matikas tal. Kasla ubi nga dito yan. Tilay paparamid na kita katuga kanya may. Ay, kasano nga, ang makasangit ah. Isa nang mamakasangsangay. Jaski, matikas tal. Uy, punggok, agriing kan. Bumangon kan. Mapantamanan ni tabalay dananang. Intamanan bantayan ti lungon day di apong. Anya,
sikan ti mapan. Dituyak pa balay. Di lang to man ipaparamid na ng kantata ngay no makita na. Kaslaklaw, bingiti pampamayan na. Awawatam latay idan takas tamang nga ruti ka ugalyan may. Sumurot ka latan iti ibagadakan ka. Uret na maitabon ton ni apong inton bigat. Ala, mapankalatan. Umayak to latan ita lamayan inton may taburin ni apaw. Ay day, nang tinigaya. Idulin minti bangkay mo, iti pakaidulinam. Nasakit man nga manyangay. Awan mabalinan may. Ay nay, nang kuya. Idulin minti bangkay mo. Kandida kan makita iti oray ka, ano man. Ay, nang tinigaya. Bakaw! Mapantayon! Ay, ang gisi ka dita, tapagkatin dan tilungon. Ay na, inang ko tingig, aya. Ala, umuna kayo na rumwar. Marina, punggaw, ta sumaruno kamay kaninanang yaw. Uwan tatang, umay kan punggok lakay. Nalipatak mo tayo sinturon ko. Matintin nagtipantalong ko, Marina. Ay, di kay tumanalyaw, punggaw. Dakos. Ha? Nalipatan amin tayo sinturon ko, tatang. Ay na, dakas tagsublay, no nakarwarkan, kandi ka tumanalyaw. Kasanong arot tayo sinturon ko, ngay nanang. Matintin nagtipantalong ko. Tay takag tangtanggal iti pantalon, tararamidag. Aging gaya kampusan daw. Ayawan madi Agsubliya, tatang, nanang. Apay, kayak daw, ti sumaruno amatay, punggaw. Anya? Baybay amon ta sinturon lakay. Adaas pili dito ibangkaw. Alamaw, dayas pilim ta pantalon mo, punggaw. Hoy, punggaw. Apay nga umasisim ka dita. Kalkalpas ti tabon ni apong yaw. Umanisim ka kideng. Ha? Kwa? Ada lang amin nalagip ka, tatang. Makakatawa, iti nakita kita nga. Hoy! Dagis tumisam iti makabulan. Anya? Minatayan tayo. Iswa masapol nga ipakita tayo ti panagladladingit tayo. Lumabalin pa'y kidiyakit. Oreg sangsangit tayo kumaginggay ka. Anya? Ika mo tangiwat mo, punggaw. Ika ngumanirsi di ka. Ha? Ay, sinalbag ka, punggaw. Just kay ka ba? Anya nga tati mas dakdakas nga raminan. Di umisam. Wino di agsaw iti sinalbag. Kas ka na just kay. Grabe mo, nakita na kay kamang, ha? Punggaw, di mat, ada nang isi tamanok yaw. Ada nanang, may sa akawitan na yay. Ingkatiliwan ta partyan tayaw. Ha? Apay apartya ngay nanang? Agurigor ni tatang yaw. Inamamlingan sa day di apong yaw. Ha? Paborito na ngamin na manugang ni tatang yaw. Anya? Ipartan tayo, tapno masukal, tidaga sa mapasama kang kuwana. Katagimbagan. Nagadumot ti manok yun nanang. Diyan nga rod nang isi ta manok, ti kasapulan. Tay nang isi, taginggay ti saka na. Kanay, awang magkasta manok may. Sige nga rod nanang. Mabitlayan, tindak tiliway. Sayang pa'y daya manok ko, bakit? Kakaiso na nangisit ang manok ko na ijay. Ngam na parteng. Ala, baybay amon day jay. Masukatan tula kay. Ay? Pagbigyam latanda na ng kantatang, takastaka nga rutin nakaugalyan da. Nagadoke nga mo na ngay. Kung kunalan sa mo lang tikas jay. Tapno makasidada iti manok. Unay kamutan. Apay, anyat pagkitkitaam kadanan ng kantatang, rupat manaok. Nangisi nga rod mo ti kasapulan da. Ado ti manok da, no talaga makasidsidada. Kahit, naimbagan ni tatang. Tsaka mo, tadyak pa'y napandita balay da. Sa pa'y binukudan dati karning manok. Di da pa'y nangibingay. Inyatang da nga rod. Kasano ko mga ikandata? Inyatang damay. Kasta mo timbaga ni nanang, saan aya? Diyan mo manumot ti kas kadakwada. Itala makapuotak iti kas takaugal yan ti tao. Yakpat yan da ita. Nasika Ngam sabali nga rod mo, dagiti dadakkel ko. Iso nga awatam kadilatan. Bakit? Kita na itaw. Ha? Ngay, sibing matabagas ti aba na ita. Nangalaam. Nakalik kinalik nga mina, intay bagas ti abata.
Adda nakalik akastoy. Ay, sos. Da ka sa partahan day ta. Masapula masukal lakay. Uwin nga raw, iso nagnervyusak. Bakit? Marina, Ponggok. Imay kamay ta. Ada na patag nga ibaga ami kada kayaw. Anya day tananang. Sikan timang ibaga lakay. Di ba, adda tay tarakin mo anang isit ababaw. Punggaw, wintatang. Apay kaday, gadangan main. Wino sukatan may ti puraw ababaw. Adda baboy may, ngam puraw. Kat nangisay, ti sapsapulan may. Ha? Kanan nyo mo na nayatatang? Nakakaliak iti siping abagas ti aba. Kat masapol ngay parchan may. Iso agatangin may ti baboyaw. Wano saan? Sukatan may malang iti baboy. Hanggang puraw. Wah, mayat ka wano saan? Punggaw. Ibagam no, di mo kayat. Tapno makasapol kami iti sa balay. Wan ko namon lakay. Sana bali ta sukatan damat. Wan! Dagdagkal pa'y tayo suka may ata. Dakkel di puraw baboy may. Tayo kadakkel antay may. Ang gado, kaya nga muna gito, yay. Grabe damay. Ramidin damot tijak kayatin. Oh, Punggaw, napauli magkamutan. Mayat ka wano saan? Hey, kitwa na na, tatang. Nakadunto mga artida jo. Para kas nila ang partidan. Isungarod mo tinakaugalyan damat. Respetuan talat taidan Respect. Ammom mat anarigat akong kontraan dagiti dadakkel ko. Ay, Kan may sinukatan damat. Saan damat adinawat? win na. Narigat tagsapol iti nangisit ababoy itan. Manmanon ti nangisit ababoy iti lugar tayo. Ala, masukatan to lakay. Nyak kukuha ang bakay. Awan, agbasbasa aklang iti libro. Yilad ko man nga ro dito iso pa. May meti maturog no, da ka mang bantay kanya. Yung una yan. Ala, agad kalat na ditan. Ay na, mapan na talagang diturog ka. Ni. Hoy. Nakaturog kan punggok. Ni. Agur-urog ka matan lakay. Hoy. Ha? Apaw, sana, apaw. Saan? Ha? Di mo alain ta sawa. Kunti puro baboy na nanang kantatang. Di mo alain. Uy. Punggok. Di mo alain. Agreeing ka man. Punggok. Hoy. Ha? Nagbit ka man nakaturogan. Nagtagtagaynap kan sapay. Uy nga ron ba kahit? Naitagtaginap ko ni apaw. Sukunin nakakanong apo ko na. Alalain na tay buri ka baboy na nanang kantatang. Uy, punggok din nakmanrabakan iti kasta. Ay, saan man? Agpaiso ti bagbagak bakit? Sukunin nakakanaw. Isuasaan kong kunak. Ala, jak pa'y matkayat ti matay At inasayat, ingkay baga kadananang kantatang tinaytagtagainap kaw. Sige, hanggang kuyogan na ka. Mabuto nga. Ay, anya baboy talalaan na. Purawan no nangisay. Burik mo dayay narang. Hala, ay sos, tay buri ka baboy tanay jalakay. Mala, parchen tayo dayay. Tabangan wag parparik na lang. Ay, huwag nga raw. Sigurado ka, tay burik tinatagtagay na mapunggaw. Amangan no kalakyan na puraw. Kabayan namin na baboy mi dito balay. Ada kayo tay kalakyan ngayon sukad may. Yak amuno kabayan uno kalakyan. Basta burik mo nanang. Ay na. Jay baboy tangarod alakay. Mala, parchen tayo ti burik ababaw. Dakay sa partaan day ta. Jak pa'y kaya't namatay ti anak ta. Bakit? Namati dadagaws. Talaga gaya man, nakaugal yan lang tigas Jejo. Mabawi ko, nagitip pinartida din yung ikaw. Ay, amo kong taramiday. Naglaka magaya, may alis na lipospos, nagita na kay kamara. Nay, naglok magmagayam ti kalding yun, nana.
Ay, kuwala ta. Duti ka nanda dito. Apay, di yung ila ko tita dumakal din yan. Ay, saan? Naimbag lang nga day pastor ko. Ay, una yan. Naglulok magdamit tayo. Sige. Agawid ako nanang. Kilaat mo ta maditirik na ako. Ha? Alay, apay ngay. Jak amuman nanang. Kaslaglamin na mo tayo. Sige nanang. Agawid ako. Apayan ngay lakay. Anit mapaspasamag kan ka. Parang ito naglamin ako kahit. Ni, saan ka matanabara punggong? Itingarod doon nagkutinabara ba kahit. Anay ko, nagsakit ti bagbagay ka. Ay, katan nga tumaram ngay. Aday wandak. Panawandak, aday wandak. Apayan, anit napaspasamag kan. Kas kalagam ang mangawan. Nagaduarorog ti makikita ba kahit. Nagaduda. Kapit lang tayo pagtanan ng kantatan. Nakapagputol ka man. Ay, hindi wala ni tatang. Pangasiyaw na. Kamumangaw ka ka diyan talaga. Nagaduarorog ba kahit. Alain da ka nun ni tatang. Kanya'y nalok magkakaldaing. Kapadanan ka man. Inakaya bantanan ng kantatan. Namati ni Marina. Solmanan ti Bok, sino kas kasaraw? Naihimas ti pinapahitan di kalding ko naman. Apay kaya nagdadakis mo, tanti may tagtagainap mo, punggaw. Uy nga ron tatang. Diya magkati ka kasi tagtagainap ng awan mabaling ko, Tadi mo mapili, ti tagtagainap ay. Wala, bumagong kagarudan. Tagigop ka itidigot ti pinapaitan. Uy tatang. Hina. Nakapsotak ng ikarkarigatak. Maya, punggaw, agpapigsa ka. Wal! Manwa kilo te order makarnit baboy, paray. Uray, 10 kilo pare punggaw. Sika ngay mo, tatadalyaw. 5 kilo kanya. Sige, yag kunto no may alawas. Urayan yaw, tayo deliver kuntaw. Nagagit kamot tingin. Nagadayo ti lugar yun ito paray. Ay, kasta talaga ti business, stop no, makaraos. Tatang, nanang, umay kayo ijibalay. Ni punggok, malugluganan. Anya, asinaw, tinanglugan kinkuan, Jak nga rodam mo. Handa kayo matawawagan na. Nay, asino nga tangay din ang lugan? Ay na, unay mo't ka na ya. Mala, mapantayo nga rudan. Tamang ano anya, taramidin ni Punggaw. Ay na, apay, asino ka ng lugan ni Timanugang May? Ay bagam tikin na siya sinam. Amay! Di nak malaki man! Di nak may busisanan! Siya ni Angelo Kamuraw! Tay na tayo kumpare ka kinamuraw! Kahit hape alimugan ka ni Ponggaw. Anyat masapol mo. Agsubli ka ni tinagapam. Awan lugar mo dito. Nataykan. Umay ko'y palagihip tutang mo pare! Di ka nagbayad! Iti saranay mo iti kanyak! Anya! Apay lakay. Di ka nagbayad. Idi aya iti saranay. Singirin kan pare! Ay, saan ba kay jak nagbayad? Ay, sige. Bayadan may iti saranay nga utang na. Basta panawa mo ti bagiti manugang me. Marina, sa nga gasot mo man. Mabitla ang nanang. Kurang tisya nga kasot! Ha? Nabayagan na natayak! Siyempre, nagpursintong kiutang maway! Anya, kanyak kaya ti kwarta! Baboy ti kayat kao Partin nyo ti baboyaw! Sayon to itad ni Punggaw! Taiso ti baunag amang ipan iti pangikan na iti karnit babaw Tanudi kayag tungpal iti kayat kao Riribukan kayo kanayaon Di kay paturugan na bulos Lakay.
Ay, anyat mako na am. Sige, itadtan, bakit? At tuwin order yung karnit babaw, yung mga kumparay. Wow, talaga kaparpar niya, paray. Ay, katuwan na. At tuwin di bayad gaw, paripunggaw. Keep the change. Thank you, paray. Indon sumaranaw, nuwang may tumay ko ilakaw. Agorder kayaw. Ay, wala, paray. Sige, paripunggaw. Sa nga pulo mo na kilo kanya. Sige, no tide, paray. Sige ngay, tatadala niyaw. Manungay mo ti orderan. 5 kilo manin kantay pinapaitan na Weng, libreng to, pinapaitan na. Apay, asino ka man na ng logan ka ni Punggaw? Sak ni amang mo, anapayagan at imaga. Ha? Apay, amang, hanyat masapol mau? Parjam tainwang mo, sakbay at akawan ti kalugaram. Anya? At samang sipsipot itinwang mo, kaya't tatakawan. Isu apartamon, tadi mo mo't mabantayan tinwang mo, iti 24 oras. Anya? Parjam tayatangan na, iti dalam na, kanikambasid iti apruna. Baybayamon, day bara, kaya. Ay, wine, amang, wine. Kan pagkudwa nyo ti karnitwang. Kagudwa kada marina. Kagudwa mat kada kayo. Pilyam dagitay lasak. Taiso titid mo kada marina. Kanto'y asawa na. Alinugana. Itid mo. Ay, wine, amang, itid kaw. Mga kumparay, adto yan na kita order yung karninong. Nakakilo ito gusto na kita, ha? Wow, fresh na paray. Talaga mo ito. Siyempre mo ito. Bagong party ko naman. Adto hindi bayad ko paray. Automatic to order na. Agyaman na, pare ko. Punggok, lakay. Ayan nagiti nakaref a karnit nuang. Ni, jak mo Bakit nalatay al-alyan ni apong mo alakay Anya, di agpay suman, punggok. Kanya tamo di tangay. Diyan nga rodam mo. Inala siguro na ni apong mo alakay. Anya. Nakaturo ni Marina. Iruar ko man na, hindi nakasupot a kwarta iti likodan ti kabinay. Tabilangag manain. Ay, aginarak laing. Dan ornong kau. Ribo-ribo, tayo duldulin ko a kwarta. Naglakwak iti karnit babaw, ikan karnit lang. Gumatangak tao, iti motor ko. Kurang pa ito. Basit mo lang kinin, Oray, may salangin na babaw, mapalinay. May sabran nyo ang motor ko naman. Idulin ko na ito. Tasaan nga mo ti asawak ti may papaniter aramidag. Isek-sek ko dito ilikod ti kabinay. Ito'y silupin anang ikak iti kwarta. Baybayak pa ila dito. Ala, ito no makadiskitarak iti nayom na. Uy, punggok, lakay. Anda nang kung agkarkarasa kasi di rabi akas la silupin. Ha? Nay, diyak mo Nagtagtagay na pa siguro. Bakit? Saan? Makarangrang nga ron. Kumarasa ka sa silupin. Anya nga taday jay. Nay, diyak mo Awan mo nang ngagaw. Adda nga ron nang ngagaw. Di nak pinaturog tayo dyan karasakas. Ipis siguro Awan mo nang nangagaw. Awan mo na putak. Lakay, adda manan nang ngagko akarasakas si Dirabi Ay na, nadadahil sa terdram mo bakit? Di lamang mangagmumutan. Kitawan mo nang nangagaw. Anya ngay nga taday dyan akarasakas. Adal samot ulag dito nagtibalaitan. Ha? Ulag ka sasawang mat? Awan? Mala, rumor ka. Tapno makaawid ka mo dladagaws. Sige nga ron. Inakla gumatang iti masapsapol iti kusina. Sige, mapanak ka. Sige, bakit? Akas dyan ibagbaga ni Marina. Nabayag mo tinadyak kinut ko tayo nakasilo pinakwarta ng idol-duling ka. Inamang kidisok nalan.
Alay, kung dito'y nangisil-silak alikod ti kabinay. Ha? Nay, naburay-rayan mo tintay. Apay ngay! Jesus, nangit-ngit mo tindag ito yung kwarta dito. Ha? Apay ngay! Awanay! Nangit-ngit mo amin ang Diyo. Awanan tilimbyo, nagbatay. Unay mo tigas doyang ngay. Nginit-ngit mo amin ang kwarta. Apay ngay! Awanan serbi na ito yung kwarta. Awanay! Urayak lagam mangaw iti dayda gundaway, manang biyanang. Gapo, tatagisaya nga klauna ti kwarta nga induldulin ko. Kunak kadya kibagbagay ti asawak ti naramid ko. Ngam di nakmet pagtalnaan ti konsensya. Iso nga impunok matlaang kin ni Marina ti panang lukok kadagiti katuganga. Aklunak, nagbidutak, nasisira pa kiti silang tipirak, iso na aramid ko ti kasjay. Ngam nakaamerisak, kat nagkidawa kiti pamakawan kadakwada. Alakastan, tuy pagayam mo, punggo. Bueno, papagayam, di tamanan, tinaggibusan. Wano nagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam punggok. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, iti kanayon ngayon kay panagdengdengay.